Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala'ga maqtav sanalar bo'lib Peygamberimiz Muhammedin Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemge salavat şarifelerimiz bo'lsin. Ushbu ilkinlarimizga tinchlik, eminlik bersin, oilalarga ilfat, muhabbat bersin. Allah Teala ikki dunyo baxt, saadat rahmatida yashab, jeta turgan Ramazan sharif oylarin şadlıq, tinchlik bilan iman boylig'ida, ixloslikda qarshi olishga Alloh taolo nasib va muyassar eylesin. Alhamdulillah, mana qalblarimizga o'tib boraydi. Ko'rina kundan-kun yaqinayamiz. Ramazan sharif oyina sanavli kunlar qoldi. Mana bu Sha'ban sharif oyindagi tatqon ro'zalarimizni Alloh taolo qilgan amal g'ibatlarimizni qabul qilsin. Berat kechalarında o'qigan tungi namozlarimizni, tahajjud namozlarimizni qabullardan qilsin. Chunki Payg'ambar alayhisalomning ko'rkam bir hadisi bor. Biligiz, Rajab oyi Alloh taolaning oyi, Sha'ban oyi mening oyim, ham Ramazon oyi ummatimning oyi deb Payg'ambarimiz mana bizlarimizni shodlantirdi. Bizda quvonib yer sharindagi barcha mu'min musulmonlar barchasi da şadlık bilan dolqinlanib Ramazan sharif oylarini kutib turamiz. Alloh taolo eson sog'ina birga taqvolikda, iman boylig'ida, ixloslikda ushbu oylarni qarshi olishga nasib va muyassar eylesin. Ammo mana bugungi kunda bora turgan endi aytik turmushimizdagi vaziyatda voqealar butun dunyoda boraydi. Bizning Rossiyadagina, Tataristondagina tugul voqealar bizga bir aytik Alloh taolaning dunyoda sinovi bo'ldi. Alloh taolaning bir rahmati, Alloh taolaning bir ne'mati bo'ldi. Chunki Qur'oni Karimda da Alloh taolo bek ko'p oyatlarda aytadi. Misol Baqara surasining oyatlarında 155-oyatında aytadirki: A'udhu billahi minash-shaytonir-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lenabluwannakum bi shay'in minal khawfi wal ju'i ve naqsin minal amwali wal anfusi was-samarat ve bashiris sabirin. Ey bandalarim dey, Alloh taolo aytadi, sizni sinarman, mollaringiz bilan, balalarınız bilan, jelak-jemishlarning ortuvi bilan, ham kemuvi bilan, barcha samaralar bilan sinarman ve bashiris sabirin. Siz sabr bo'ling'iz dey. Alloh taolo mana bunday vaqtlarda da kishi panikaga berilirga tegishli tugul, Alloh taoladan deb qabul etib, dars ettirib qabul etib, mana bu ayberlarni bizga narsa endi bu bo'lgan bora turgan dunyodagi voqealardan saboq ola bilirga kerak. Saboq ola bilirga kerak. Kim uchundir bu hikmat, Alloh taolaning kim uchundir sinov ham ilkkaga turmushimizning belki qadrin bilirge aytadir Alloh taolo. Mana simyo bilan, oila bilan birga bo'lularimizning ko'p vaqtda kishilarning vaqtlari ishda o'ta, mana balalar bilan birga bo'lularining biz mana masjidlarning qadrin tag'inda angladik. Juma namozlarini birga jiyullarimizning masjid madrasalarga borib, Qur'on masjidlarida birga qatnashib, jami'i mu'min din g'aziz qardoshlar bilan oralashib, birga va'zlashib, yashovlarimizning barsiningda nishladik, qadrini bildik. Chunki Tatar xalqida shunday so'z bor, kim aybirning qadrini bilasi kelsa, eng birinchi uni yo'g'altirga kerakdi. Ondan g'anayn adam balasi aybirning qadrini bila. Mana bizda bu sinnislarni, bu qiymatlarni tag'inda angladik. Ham albatta biz o'zimiz bo'sh vaqtimiz bo'lganda, mana har bo'sh vaqtlarimiz bor, o'z istimizda ishlarga tegishlimiz. Kim ida bo'lganda boshimizni og'rittirmasa, bu og'rular kelarmikan, kelmasmikan deb tugul, albatta bo'sh vaqtimizda ko'proq Ramazon oyina hazırlanib, duolarni o'rganib, ko'pimiz bilmaymina saharga turg'ash, nindi duo o'qirga, og'iz ochgandan so'ng nindi duolar qilirga, mana bizga bu bir mumkinchilik bo'ldi. Alloh taoladan boshqa vaqtlarimizni o'tkazmasa, duolarni o'rganirga, namozlarga bosirga. Ham ikkinchi yoqdan qarasak endi adam bolalari biz bir-birimizning munosabatlarimizni tag'inda nig'itib, o'z ishlarimizda ishlab, kimchiliklarimizni, aytik kimchilik yoqlarimizni tag'inda qarab, do'stlarimiz bilan, mana tug'anlarimiz bilan, yaqin din qardoshlarimiz bilan oralashgan vaqtlarimizda imonlarimizni
arttırу nisbetinde bir misal buldu. Hem eşinçeden men aytip gittik, bu aybirlerini biz Allah Teala'dan deyip kabul etip alırga tiyişlibiz. Bu sınavını Allah Teala'dan bulay til bilen gine tugel, şın koңilden Allah Teala'dan deyip kabul etebilirge tiyişli. Hem aytırga kerek dua kılıp, ya Rabbimiz, sen bu dünyada bir nerseni bilmişe işlemisin, sen hikmet iyesi. Hakim deyip Allah Teala aytib Qur'anda men mudri, men hikmet iyesi dey. Hem bu sınavını da sen bilmişegine bermegensin derge tiyişlibiz. 4-den kişilik dünyasına, adam balalarına demek bu aybir kerek bolgan. Bugünküskende bu aybir kerek bolgan. Bet adam balaları işte biz köbüsünçe şükür etmeye başladılar, zararlana başladılar. Komfort krizisi geçire başladık. Mene şunun içindir tırmışlardan adam balaları kanagatsiz bulmağız deyip dünyanı artık yaratmağız. İki dünyanda tegiz alıp barığız deyip Allah Teala mene 5-den bu aybirlerini bergendir. 5-den. Mene 6-cı yağın qarasak indi Allah Teala'ga mene biz köbittirip şükrana kılırga tiyişli. 6-dan mene şuşu boş vaqtlarımızda bakşalarımızı qarab aytik, idegi işlerimiz bardır, başka türlü vaqt-tüek işlerimiz bardır. Mene şol vaqt-tüek işlerimizni dünya ahiretine de bir tegiz alıp baru üstünde işlerge kerek. Peygamberimizin yaratkan duasını indiydi. Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina gazabınnar. Bu en yaratkan duasıydı. Ya Rabbim Allah Teala, sen bir dünyalıkta da ahirette de bizge bir nimetlerini temutlarından sakla deyip. Mana indi ihlas koňilden yalvarıp sırarga kerek. Rabbena atina, ya Rabbimiz Allah Teala, dünyalıkta da bir nimetini, ahirette de bir, hem cennetlerini de bir, temutlarını körsetme deyip, mana bu aybirlerini sırarga kerek. Hem Ebu Sina, mana bu tabiplarının indi galimlerinin galimi bulgan vraş tabip, onlardan da ötken bir gasırda sıradılar, qara ölümden. Ol vaqtda bet şuma avruydu. Ol vaqtda sıradılar, bizge mana bu avrudan neşe katılarga degende, ol en birinci ayte, siz korkunu alıp atığız dey. Mana adam balaları bugünküsünde 7-den panikaga berildiler. Panikadan aranıp, Allah'a tapşıra bilirge kerek köp işlerini. Ve alallahi felyetevekkelil mu'minun. Kur'an-ı Kerim'de İmran suresinde Allah Teala aytı, bendeler Allah'a tapşırıga irenegiz ensiz dey. Mene korkunu, bu panikini alıp atıp, adam balaları köngillerin, köngil türlerin iman nuru bilen tutura bilirge tiyişlibiz. Kaçan Allah Teala'ga tapşırabız, bulası eybir bula, bulmaytırgan eybir ol indi bulmay kala, hem ejbur evişli Allah'a tapşırgan vaqtda Allah Teala bizge tarmışlarımızda jingillik bereşek. Mene bu iman negizinde ötkergende bu sınavlarını Allah Teala bizge bir jingillik bereşek. Hem 9-dan qarasak elbette indi Müslümanlarga onday koronavirus degen avrular lekmegen elekkigi gasırlardan qarasak dağlar bit gigiyeni taleplerin ötegenler, tege profilaktika negizinden gene tugel har vaqt alar bitinde şista pak irgenler. Maide suresinde Allah Teala aytı, gısıl taharatli yerigizdi 1400 yıllık 14 gasırlık Allah Teala bilmişegini aytmagandir. Mene biz indi har vaqt qamgandan başlap bugünkü günge kadar gısıl taharatli şista pak yeribіз. Bu peygamberimizin de sünneti Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala kuşkan bizge bir emir buyuruk. Hem ata babalar da elek-elekten mene olar is başlarını alıştıralar idi. Namazlarga kirgende, namazlarga baskanda, avuz birini şikap, taharat alganda, aytik başka mesih kılganda, bu indi özüne göre bir masaj, mene su prosedurlar bile jonganda duş kıyınabız, gısıl kıyınabız. Kimdir mınşakire, bit tabiplar ayteler, 30 gradusda, 50 gradusda bu avrular ölediler. Şeyin işi balabız, hem bar bitinde mene qaratmin maylarını işebiz, bal bilen, mene Allah Teala'dan, Allah Teala ayte bir avru berdim ise, onun şifası da bulurdu. Hem Peygamberimizin de hadisi var, likulli şeyin deva illel mevt. Likulli deyin deva illel mevt. Her bir avrudan deva bulur, illa meger qartlık bilen ölümden gayridi. Demek Allah Teala bir avrunu halik kıldıysa, bu avru bar ise Allah Teala'na bir şifasını da bereşek. Şunun için bugünkü günde bu aybirlerden
теге гафил булмаска кирәк. Bunarga инде бик теге яхшы карарга, демәк безгә маскалар киеп йөрергә кирәк икән, җәмәгать урыннарыннан кайткач кулларыбызны юырга кирәк икән. Бит үзебез генә түгел, балалар бар, гаиләләр бар, дусларыбыз бар. Менә бу таләпләрендә безгә үтәргә кирәк. Бу таләпләрендә безгә үтәргә кирәк. Пәйгамбәребезнең бит хадис шәрифе бар. Нәрсәдә сез шума булган урынга бармагыз, анда булсагыз, аннан демәк чыкмагыз ди. Гомәр ибн Хаттабны инде күбебез беләләр. Гомәр ибн Хаттаб кайталар да менә бу шәһәрдә ваба авыруы бар дигәч, мин анда кирмим ди. Син тәкъдиреңнән качасыңмы диләр. Гомәр ибн Хаттабтан ул вакытта киләләр, менә шундый килебрәк әйтәләр, тәкъдиреңнән качасың бу шәһәргә кирмисең. Миңа тәкъдиргә шулай язылган ул шәһәргә кирмәскә ди. Демәк, Аллаһ Тәала ихфазу нәфси, үзегезне саклагыз ди. Ихфазу нәфси, менә бу Аллаһ Тәала нишли безгә сакланырга куша. Күп очракта сакланырга куша. 10-дан бу авыруларны кем безнең күңелгә сала? Әш-шайтану ягитукумул фақра. Хакыйкатьтә шайтан сезнең күңелләрегезгә курку сала ди. Валлаху яидукум мәгфира ва фатлан валлаху васиун алим. Бакара сүрәсендә, Сыйр сүрәсендә Аллаһ Тәала әйтә: Аллага тапшырып, киң күңелле булыгыз, шатлык белән, яхшы позитив кайфта яшәгез, Аллаһ Тәала сезгә үзенең ярдәмен, рәхмәтен насыйп итәр ди. Менә бүген дә нинди матур көн иде, кояшлы көн иде. Бу инде настроениялар күтәрелә, кайфларыбыз күтәрелә. Әлхәмдүлиллаһ, һәр әкрен генә яз менә апрель майга җәйгә таба барабыз. Бу да Аллаһ теләсә авыруларны бетерергә, авырулардан арынырга бер әйбер булачак. Я Раббим бер Аллаһ, җир шарындагы мөселманнарга ярдәмеңне бер. Җир шарында кемгә генә нинди авыр сынаулар килсә дә, аларны рәхмәтеңнән ташлама дип, без дуадан арынырга ярамый. Һәр вакыт үзебез белән дә, гаиләләребез белән дә, туганнарыбыз белән дә, дусларыбыз белән дә, Müslüman kardeşler bilen gümümen kişilik dünyası nerse bu, menə bu Rabbim yaman şirlerden, avrulardan bizni saklasan edip eytu teyişli. Bu bugünkü kinde bek mühimeyber, bek mühimeyber. Hem 12-den Allah Subhanahu ve Teala aytə, siz de bendeler menə bu bulatırgan, bulgan eybirlerden üzegizge gıybretləniniz dey. Biz indi köngül күзләребез bilen bulgan eybirlerden көріп, гыйбрәтләнә белергә тиешле. Чөнки гомерләребез, тормышларыбыз бик кыска. Адам баласына үлем дигән әйбер киләчәк, ул бер көнне 99 төрле сәбәп белән килер ди Пәйгамбәрбез алейһиссалам. Берсе генә аның картлык белән килер. Безгә инде үлемнән беребезгә дә кашу юлы юк. Әмма Аллаһ Тәаләдән сорарга кирәк. Раббим әҗәлләребез җиткәндә дә ла илаһа иллаллаһ Мухаммадун Расулуллаһ, ла илаһа иллаллаһ Мухаммад Расулуллаһ дип иманнарыбыз белән, ак йөзләребез белән үзеңнең хузурыңа кайтканда мәңгелеккә рәхмәт кылган, рәхмәтеңә, җәннәтләреңә, ризалыгыңа ирешергә насыйп итсәң дип Аллаһ Тәаләдән сорарга кирәк. Менә шул 13-дән моны инде әйтик, адам балаларының күзлегеннән карасак, бүгенге көндә адам балалары күп нәрсәне менә әйттеләр иде. Техника, технологиялар булыша дип без аңладык. Нинди зур гына державалар булса да, бер нинди технологияларда бу ОРВИ ширләренә каршы, менә мондый коронавирус ширләренә каршы тора алмый икән. Ничек кенә мин дип тәкәббер булып җөргән илләр дә атымга без хуҗа булдык, безнең бөтен нәрсә хәлебездән килә дигән илләр дә бүгенге көндә карантинга кирип бикләнделәр. Аллаһ Тәала әйтә: "Мине узып сөйләмәгез, мине узып эшләмәгез, бөтен нәрсә минем кешем кадәрәтемдә" ди. Һәм бүген менә WhatsApp'тан бер әйбер килгән иде. Италиядә, менә Италиядә, Испаниядә ялгышмасам 93 яшьлек бер бабайны алып киләләр больницка. Һәм әйтәләр: "Бабай, сиңа менә хәзер бу маскалар кидерергә кирәк, шу искусственный аппаратка сине подключать итәбез. Синең акчаң да җитмәстер инде" дигәч, бабаң җавап җибәрә. "Бабай, ник җылыйсың, әллә акчаң юкмы?" "Юк" ди бабай әйтә. "Мин дә бер көнгә шул фәлән мең доллар кадәр акча җитми дип еламыйм. 93 яшемә кадәр Алла миңа шуның кадәр бесплатны суларга кислород бирде ди. 20% кислород бирде. 93 яшемә кадәр Аллага мин күпме түләргә тиешле. Менә сезнең бер мәртәбә маска кигәнем өчен фәлән мең доллар кадәр түләргә сорыйсыз, минем акчам бар ди. Әмма 93 яшемә кадәр күпме бит мин Алла каршында шул сулаган хава өчен түләмәдем ди."
Men bit gımirlik borçlu diye Allah Teala'ga. Mene biz de bugünkü günde bilirge tiyişli Allah Teala'nın mene 15-den bergen bizge sağlık, selametligi, Allah Teala bizge berdi mene selametlik, hüner berdi, bosh berdi, akıl berdi, zihin berdi, Allah Teala balalar berdi, aile berdi. Ya Rabbim bir Allah şükür özüne. Bir hesap şükür. Iksiz çeksiz tege bisenni. Mana indi nollar jetmey turgan boylik bit bu sağlık. Allah Teala sana mana iksiz çeksiz şükürlerin deyip biz şükürlerimiz deyip 15-den Allah Teala'ga bütün ko'nglimizni yalvarıp köngül jan tenlerimiz bilen Allah'a rahmet de bilirge tiyişli. Mana kim bulsa da ko'z alına kitirigez, bir yaxşılık işlagach, bir kitirse biz indi şun karşatlanabız. Ey rahmet tuğan, şunday şatlandırdın, büleklerin için rahmet deyip, bütün indi şatlanıp rahmet debiz. Allah'a biz neşek rahmettirge tiyişli. Şunun kadar berdi, ir berdi, xotin berdi, balalar berdi, yurt berdi, maşina berdi. Bütünisi bit Allah Teala'dan. Akıl berdi, isenlik berdi, iman baylığı berdi, imansızlardan ayırmalı bularak. Mene munda Allah'a yalvarıp, jılı bizlerimizin ihtiyarsız gözlerimizden yaş ağzıp, dinlerin tırıp, tahajjud namazlarına tırıp biz dua kılırga tiyişlibiz, aziz din kardeşlerimiz. Mene munda indi 15 türlü eybirini sizge eytesimiz kelgen idi. Hem elhamdülillah şükür bizning mene yaqinayıp kele Ramazan şerif aylары, bu indi şatlıklı aylar, bizde mene pozitif gına, matur gına ayttirip, qarşı alırga tiyişlibiz. Bizge indi mene nindi fermanlar bula, şul fermanlarını üterge kerek, devlet bendeleri ne koşa, onlarını üterge tiyişli, din jetekçilerimiz nerse eyte biz, onların da üterge tiyişli. Çünki bugünkü günde onlar da bizning işin qaygırtalar, bizning işin tırışalar, bir bizge şul naşar zahmet avruları yermesin deseginde bizge de mene bu aybirlerden biraz sağırak bularga kerektigi, vayımsız bularga yaramay, biraz ihtibarlırak bularga kerek. Saklanganını Allah Teala inşallah saklay. Ramazan şerif aylar ol zor izgay. Mının hakkında indi bir köpsilerge bula 11 ayının patşası hem vraçlar, tabiplar, tekkegine etmegenler bu urazat atu hirurgiye biz najadi. Beten yirek avrularından mene her bugünkü bitinde gitti infarkt avruları, insult avruları bütün nerseni yirekke alabız. Gitti stres bendelerde depresiya gitti. Mene bu urazat atular, namaz okular betenisi bu avrulardan devalı. Mında onun faydasın silep betergesiz. Onun silep betergesiz çünkü Allah Teala özde Ramazan ayının savabındı, onun faydasını silep betergesiz. Mene sizge birgine nerse eytesimiz kele, şunun bile Allah Teala'sı vağazı bizni yemaqlarbiz, tamamlarbiz. Musa aleyhisselam Allah Teala'dan sırı. Menden de yakın kişi var mı sen adı? Allah Teala'm dey. Mene Egipt'ta Tur tağında bit Musa aleyhisselam başmaklarını salıp Tur Sinay neyine bargaç sileşe Allah Teala bilen. Mina da menden de sana yakın kişi var mı dey Allah Teala'm dey. Allah Teala ite bardı Musa dey. Urazada bendelerinin avuzu kiberdi. Avuzu kibip avuz açkan vakitta dey. Mene karağız avuz açkan vakitta yalvarıp dua kılıp sırarlar dey. Şol dua kılgan vakitlarında jir bilen kök arasında perdeler bulur dey. Perdeler. Şol perdelerini köterip koyarmın dey Allah Teala ayta. Ham aytırmın. Bendem ne tileysin? Sıra. Sıragan bende var mı? Bütün tileğini kabul edermin dey. Kuresin mi? Bu bit subhanallah. Nindi tileğin var? Bütün tileğini jelani bütün sıra. Dünya için, ahiret için. Mine bizde Ramazan ayının başka aylarda ecre bir, Ramazan ayında bir ecre için ciddi yazılardı. Hiç şeksiz rahmet ayı, sabırlık ayı, mağfiret ayı anda iksiz şeksiz indi Ramazan ayı turunda silerge bula. Mine mında da bizden kar şul urazalar tutkanda eydegiz bir gelip Allah Teala'dan yalvarıp sırayık. Avuz açkanda, sahar vaktlarında ya Rabbim isenlik bir, üzümüzge de, balalarga da, gailelerge, Müslüman din kardeşlerine, gavam halkına iman baylığı bir. Şol naşar avrulardan, tege yaman şiş avrular var bit. Birgine tirli avrular tugul, küp tirli avrular var. Jer şarında közümüzge görünüp gelgen, görünmeşe gelgen barşa avrulardan, bela qazlardan, ilden ayrım kayık hasretlerden üzün sakla deyip, bir-birimiz için tuğanlar duada bulayık. Allah Teala hammeler bizge isenlik, sağlık bersin. Ailelerge tanışlık bersin, ilkinlerimizge iminlik bersin. Allah Teala özünün rahmetlerini nasip kılsın. Hamme kişilik dünyaların bu yaman şirlerden, avrulardan özü saklasın. Sadakallahul azim.